Ekitabo kya Zaaburi eshura 11 Ruhanga nk'oku ari obuhungiro bw'abahikiriire. Mukama niwe mpungiraho, noobaasa otakungira oti hungira aha bibungo nk'enyonyi, ahakuba reeba ababi bareega obuta bwabo babitumikamu omwambi gwabo kurasira omwirima ab'emitima egororokere. Emisingi yakwerekerezibwa abahikiriire bakakora ki? Mukama ari omuri hekalu ye erikwera, ekitebe kya Mukama kiri omu iguru, amaisho ge gareeba abantu n'ekisige kye kibagyeza. Mukama agyeza abahikiriire, konka ababi n'abakunda endwano omutima gwe gubanga. Ababi ari abagwisaho amakara g'omuriro n'obuganga nk'enjura, omuyaga gwa nyirurwe guryaba omugabo omu kikopo kyabo. Ahakuba Mukama n'ohikiriire kandi akunda eby'okwihikirira, ab'emitima egororokere baryareeba amaisho ge. Zaaburi eshura 11.